Кашкариев деген агабызды сахнага чакырайын, кол чабууларды коштурасыздар. Assalamu alaikum. 2020 жылы дүйнө жүзү боюнча бир ушунчалык жакшы жыл болбоду. Бирок дүйнө жүзү оорудан коркту. Оору келатат, оорудан коркту. Бирок биз кыргыздар оорудан корккон жокпуз. Биз ачкачылыктан корктук. Карантин башталганда өлүп калайын дедик го. Ун тарап. 15-20 мышоктон ун алып калдык. Милечи. Un satkandar hazır buttan durup etken. İşi karayt kaldırantı böyle. Ne uyumlu gönlü ödeşiyorsun çeleçe. Andan ne oldu? Andan çesnok çeş gerek. Çesnok böyle kurutтай jedik ha. Bırak mağamında semeni çesnok çeken öyle jaktı. Korkma işleştiriyor kezinde. Anacaksın mı? Irdasan kurattı böyle. Cidden etkende birbirine semeyici olmalı. Andan keyin tigir darın içsen aygat kezim dep, oşol darın alayın dep, жүгүрүп аптека барсаң, аптекада дары саткан эжеден башка эч ким жок. Эжеле калып калган, эмне сен ооруп атасыңбы деп элешпей акыш. Маска жүрмөсүң болуп кетпеди деп кейип атабызчы. Андан кийин пандемия башталды, мага айтып бере жок, анан күз келди. Güz kelgende şayloo baştaldı, taza şayla gerek деп барыбыз кыйкырдык, баарыбыз карантинде жатып берип, ушунчалык буулуп калган экенбиз, формадыбаны шулдоодон өлү айылчыладык, а? Тигил айылга барып айылчылап, булга айылчыладык. Ошентип атып эмне болдук, Бишкекте митинг кылыйдык. Ошол митингде мен да чыктым. Бирок мына бою кичинекелер митингге чыкпай эле коюш керек экен. Эч ким тоготпойт экен. Мен жүрбөдүм ошол жерде. Koluna taş götürüp barsan, çoğunmadan alıp koy de bana evi var, ne жүрсün? Sağa minor bu yerde de öyle, çılanmayacak. Çuğur var, üspes tasarın arasına girip geçsen, bir üspes tas beni götürüp otur, onlaç. Urmatlı el cüğürt dey. Biz narasına kişine kala girip gettir. Atenezi o zaman kovla deydi. Ошентип мен митингди 3 жол токтоттум. Анан дагы жанакы өзүңүздөр чыккандарда бош керек, телевизордон көрдүңүздөр бош керек. Баягы газ деген болот экен. Газдын атканда, газ жарылганда, чачыраганда көз аяк ачышат экен да. Анан отура калсаң, газ өйдөрүп калат экен да, анан көзүң ачышпай калат экен. Мен вообще отурган жокмун. Газ налына жүгүрүп жүрдүм очурган. İspesnaslar tapmaya kadar değil, meyakta pürücürü değil. Kolum жеткенде buramga tarsın. Görse, Kırgızstan'a bizge oşanda gördüm, otura kalganda köp yüzdörдү gördüm da. Biröz çındap жүрөгүмө митингге чыккандарды gördüm. Ey Kırgızstan'ınız oңолсо болот экен дейт. Бирөөз эптеп эле тагышыр баштайлы дегендерди көрдүм. Бирок биздин Кыргызстанга боюн кичинекелөө, чоңу, семисин карыппы айырмасы жок экен. Негизгиси Кыргызстаныбызда жакшылыктар. Toylor, gündө, майрамана, gündө ушундай концерттер болуп турсун. Былтыр булакта барыбыз карантинде отурдук элек, Кудайга шүгүр, мына бүгүн барыбыз жакшы маанайда отурабыз. Ар дайым жакшылыктар болсун. Рахмат. Класс Кашкариев. Айтып коюн сиздерге эскертип коюнчу могу. Өз алдыңарча дарылаганды койгула шайланайындар, Бишер орда эле 100 граммга туз кошуп ичпой деп аткансыңар да. Ошондой кантип болсун, Анан могу жана 45-50ге чыгып калган байкелер могу. Белге тиги дары жакшы экен, бул дары жакшы экен деп токтотуп айтпайын. Келип көрүңүлө да, анан ошого жараша жазып берет. Биздер окуган 5 жыл, 10 жыл окуганбыз атайын ушул окууга. Ben o yüzden top etti, uğurlar büyük etti. Karaş etti adamlar. Girsin işte vay. Girse. Selam aleyküm. Так. Как там?
Kim? Atan kalktın. Kız. Ne adam ne kız sen? Ne oldu? Ne? Bir tane orp vereceğim. Atan beni görüyor. Kız kaplı. Men Vraç, men Vraç. Ha, toluk kandı sen mi? Ne gözüme görmey tamam. Akalat getirganım da. Men de Vraç abi. Ne orada tana? Ayt, birinci atını ayt. Hoş telefon açtın mı yani? Ne Vraç bozulgandan ne gözüme ne? Traktis görün adam. Ayt, atın gibi. Bizde çomuna baydın var mı? Sen söylüyorsun ki de. Atın iskinde bolsun be atın. Bozun be kan? Evet. Çoğunca menle kurak tola kızım özüm için. Bozun be kan? Bilmez mi? Bozun be. Hani yanımızdaki. Stake ya? Bozun be stake. Tak, bozun be stake. Kaç yerim orada? Beni kızık aytkan adam da neydi o neydi? Bu ilk karşımdan ortasında çıkıyla potko. Bu şeyin bunda geçke mağal başlaydı saat 4'türde şunday. Zın getiriyor. Uhtayarda vakıldatıp uyku kaç odaktan. Ne o yerim mi? O şey karşıda ortası. Bu yerim? O. O kıyı cagat gene kadar. Böyle bir zaman duvaşmış alakalı mı? Günde Begamot Pencur'un aytasın da. Bir şey mi orada ya? Bozun be bozun. Yeni temine Turgan'da içtik olmuyor. Yaxşı taptım. Ta Bozunbek, sen жүрегің ауырып тұрбайың. Ne? Жүрегің ауырып екен. Çıkayım orada değil mi abi? Осы айтып атпаймын, çıkayım ауырған жан жүрегің ауырып атау. Бұның барлық тауышы қымбат деп, қаяқтан тауышы білмеймін. Kızım neyse, mantay ben жүректі емес, мен нелі көрсеттім ба саған әлі? Ана мен не додам мына? Осы жерің ауырған үшін ана жүрегің ауырып атау. Sen oyunu tutmayın, көп oyunu tutmayın bunda. Жақсы отырып осы Қырғызстан жөнінде, ел жөнінде, елдің көйгөй жөнінде көп oyunu tutmayın, тұра. Аны кім ойламайды, ойламайды о. Ойланғанда мөлдерім тырышқаннан жүрекке күш келіп қойып. Ана жүрегім ауырып та. Ана чекең жүрекке теп атқан тұрбай. Сен жүрегің ауырып екен. Нормальный о, şu дақылдап мына эритемедіре нормальный жүректе. Саға көп білінбейді, жүрегің ауырып тұр сен Бозымбек. Білесің бе бұл жүректерде жалғыз ауырмайды да. Жүректің жанында көптеген органдар жайғашады. Сен буырыңдағы ауырып тұрбай. Бозымбек, ай Бозымбек. Қашан айттым bu orman odakta? Жүрек жақсы ауырмап келемін. Мына чеке жүрек кетіп атау. Жүрек резки буырға теп атпай. Ошо сен буырың жүрегің чекең ауыртпай. Боор иткенсің, ооруп чаңдырбайсың. Нормальный кездің ошо же опчан болады. Сен буырыңда туят, буырыңа өпкөдөн теп аткан турбайбы, Бозумбек? Sen врачтың оқысын, дағаны оқығансың, онлайн оқығансың ба? Мені көрмейді айта бересің көрмейді. Врач болған үшін айтып отырмын да міне. Оны теп теуіш отыр. Жүрек, бор өпкө өтіп атау. Өпкөңді ауырып турбай сен. Қарачы. Өпкөзі өліп кіре, Бозумбек. Қарачы, өпкөнің қыршылдаған не? Өпкөн қыйш тотпай, қарачы, ай ауырып кен өпкөн сенінші. Öyle Kışılda yaşlar edeyim ala. Қыйшылдаған ұрған жоқ бұл. Kışılda öyle duran mı? Kuy ata sen kulağını tutpay kandıraydı. Қарачы. Artık yeme, cana öpkü kulak atep diyor şu anda. Өпкө, құлақ атеп, құлақ бор жүрек резкі чеке кетіп отпай. Karanızım işte öyle tepkileşme sürüyor. Ay, орукчаң бұл. Kulaka, kalktan tepkini. Бөйректен теп атам. Öyle kaçıyor. Бөйрекке таңаннан теп атпай. Мына сен ертеден кешке сыз басып жүріп, оқат қылайын, бала чақан бағайын деп жүріп, бұтыма сыз бөйрекке теп. Ben ayıp koyuyorum bunu. Ақан өзің айтшы. Не орған айт. Demedim. Tamamga dizeden tepki de bu. Тизеден? Ben dizede göğüş kal. Ne kaçırdık var mı? Тизеден тепті дейін. Dizeye koltuktan tepki de. Koltuktana Cazı verdim anneye sana. riski tepti deyін. Tepki de
жақсы демелмей қалып берді депшілер шындай. Берді дейін, Айты. Bir önünde sıyaz eken deyін. Бүт қысқасы организмдері тебішіп атты. Жақында Құда астағфиралла. Oldu. Ev şu da aytıyor da. Soğuk yeri жоқ екендер жазып қойшы. Жарабай қалыпты деп қойшы. Жоқ, жарайды екен де. Соғыс жері жоқ екен де. Сол жері жоқ екен деп қойды. Дағы қай жерім Ол орды? деп несі қалды? Бүтті. Ештерін қалған. Көріп тұрмайды. Бірінші шашып тепкенде шашып тепіп ұстағанда. Ошодан кетті мен. Барқаған бір тебішіп атсақ депші. Çaçka katı deyip durup, çaçımda tepmepin, sürüp gitti çaçım. Tepti de öyle koydum ha. Bozbek mınday. Oldu ha? Kıskası senin çoğu yerin çoğu geldi. Aynen bir müşök daha içelim mi hemen bunu? Moğol yerde toğuttura darım жазып koydum. Uşu da Moğol жазып bergen ersin arasındağı tüp düz çıkkanda, ongo, solga varımında 4 haftaya katırır. Kaysınısına gireyim. Birincisine gir. Birincisine ha. Dur ha. Eğer üçüncü gitsem mürt geçişim mümkün ha. Birincisine ha. Ne yapacağız koy, benim tanışım da koy. Atım kim senin? Tanas. Tanas da. Bozbek çoğdurmasan işin bir duram. Oy halam. Sen başka apteka girip etişim yok. Hiç özgür arp olsa değil.